Tukuy imata atini niwanchik Googlepi. Yachaykichus imachus niyta munan Google? Noqa explicasayki kunandia munasqa hermano hermana. Kayqa internetpi mask'anapaq sumaqta yanapawanchik, sumaqta tukuy yachachista chantapis tukuy estudiantesta paykunataqa sirvin kayqa. Yayguspa internet manqan mask'ayki maychus kasan Google. Chaypitaq mana yachasqaykita tarispa kayki. Chayrayku tukuy runas, warmis, wawas kunan tiempopi yayguspa internetwanqa tukuymata tarinku. Mana yachasqayta noqa chaypi qillqaspa kani, chanta noqa tarisaq imatachus niyta munan. Tukuypaqpis, tukuy pachapi kayqa ashwan importante. Tukuypaqa kayqa mana faltanmanchu wasinkupi internet mask'anankupaq tukuy ima clase informacionta. Wakin runaspaqqa ninku paykunaqa manachus kay mask'ador Google kanman chayqa internetpi tal vez chinkapusunman, tal vez mana imata yachasunmanchu nispa. Pero kaypiqa noqanchik tarispa kasun allin yachayta, chantapis mana allin yachayta. Chaypis kallanta hichari mana chayqa allin kanmanchu, perfecto nisunmanchu. Chayrayku niwanchik Diospaq qillqasqan kunandia maychus kasan. Kay carta Filipensesman tawayuq chantapis chunka kinsa chiklasqan nin ajinata. Imayapipis tarikuspa atipayta atisaqpuni kallpachawaqni Cristupi kasqanrayku. Tukuy imata noqa tarini niwanchik Diospaq qillqasqanpi. Tukuy imata noqa atini Señor Jesucristupi. Ari, tal vez runaspaq kay mask'ador Google allin kanman, pero kunan Diospaq qillqasqan presentawanchik Jesucristuta maypi payqa noqanchik tukuy imata atisun. Mana niwanchikchu kayllata nispa, manchayri niwanchik tukuy imata. Chayrayku nin mayllaki tiempopi tal vez mana pacienciayu phutisqa kasqaptinchikpis o mana creesqanchikpis nitaq valorninchik kasaqtinchik payqa kallpata qowanchik sirvinanchikpaq. Hermana Elena White niwanchik kay maychus qillqasqan librupi Testimonio Iglesiapi nispa kayta. Ni hayk'aq kanqa qonqaychu imaynatachus Señor Jesucristo kallpata qowasqanchikta porque paypi victoriata alcanzanchik. Jusqa nisunmanchu kunandia munasqa kuyamasi noqa tukuy imata atini Señor Jesucristupi nispa. Ari, walej pacha k'aya tinkunakusun. Diospaq bendición ninwan kanachik kunandia.